Схавай яшчэ гэта заданне. Ага. А дзе? Ну, сам придумай. Добре. О! А я апошняя. Куды? А вось сюди. Усё? Усё. Так. Цидулка квеста-починалка на месці. На месцы. Всё, тоді готово. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябры. Як ти думаєш, Топа, у сім'ях наших глядачів можуть бути наставники? Докладно можуть. Матулі чи татулі. А бабулі чи дядулі? Ага, а може старіші сестрички чи братики. Ого, ну тоді ми повинні повіншувати усіх з Днем наставника. Відомо. Давай разом. 3, 4. Ми віншуємо і вітаємо, щастя, радості жадаємо. А ми, між іншим, підрихтували цікавий квест. 3 задання по 3 школьних предметах, сховані у різних кутках нашого покойчика. Зараз прийде феєчка. І буде їх проходити. Дівчинки і хлопчики, кличте своїх старейших, щоб допомагали нашій феєчці, коли що. Бо раптом яна одна не зможе. Ну і самі підказуйте, як ведаєте отказ. А коли справитеся, вас чекає приз, сюрприз. А Топи і Тьоми. Які? А хто ж сюрпризи ранній час розказує? Ой, феечка, уже побач. Побач, ховаємося. Привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Віншую ўсіх настаўнікаў са святам. А дзе Топа і Цёма? Няўжо забыліся пра такі дзень? А гэта што? Феечцы, мне? Паглядзім. Так. Ну, шукайце 3 заданні. А, мусіць, нашы гарэзы нешта падрыхтавалі. Значыць, не забыліся пра свята. І што ж гэта за заданні? І дзе ж мне іх шукаць? Ага. Нешта новенькае ў нашым інтэр'еры. Паглядзім. Урок першы. Маляванне. Топа, Тёма, вось ведзе. Зараз мы не Топа і Тьома. А хто? Вядучыя квеста. І ви знайшлі першае заданне. А, зразумела. Феечка, вось вам 3 алоўкі рознай даўжыні. І што я павінна намаляваць? Што хочаце, але галоўнае здагадайцеся, як зрабіць так, каб самы доўгі аловак не ляжаў пасярэдзіне. Так лёгка. Але кранаць яго ні ў якім разе нельга. Ага, а як же тады? Думайце, феечка, думайце. А калі... Не, вось так не... Здагадалася. Ну? Кранаць сярэдні аловак нельга, але астатняе не забараняецца? Так. Тады зробім вось што. І цяпер самы доўгі з краю. Правильно, феечка, вы геній. Вам дзясятка. Ура! Ну, пераходзьце да наступнага задання. А як? Зноў шукайце яго. Дзе ж яно? Дзе ж яно? А цікавы квест прыдумалі Топа з Цёмам. Здаецца, знайшла. Так. Урок другі. Чалавек і свет. Урок пачынаецца. А феечка, уявіце, у полі расце маладзенькі дуб. Уявіла. На ім усяго 3 галінкі. Раз, два, три. Ага. Таму што ён маладзенькі, але на кожнай галінцы ўжо выраслі па 3 яблычкі. Малайчына які. Колькі ўсяго яблыкаў? А што тут складанага? 3 галінкі,
по 3 яблоки. 3 на 3. 9 яблоков. А коли подумать? Что, неправильно? Не может быть. А кольки тады? Сябры, а вы як лічыце? Что? Что вы кажете? На дубе что? Яблоки не растут! Якая я неуважливая! Якие яблоки на дубе! А вы, девчонки и хлопчики, молодцы! Таму вам за гэта дзясятачка! Дык якое наступное задание? Знов схаваліся. Прыйдзецца самой шукаць. Дзе я яшчэ не глядзела? Ага. Урок 3. Физкультура. Феечка, а подумайте и откажите. Коли топа, стоячи на одной лапе, І алі, ап, ау! важить 6 килограммов, то кольки он будет важить, коли станет на 2 лапы. Алі, ап, Ну, стань, калі ласка, топа яшчэ раз на одну лапу. ау, Ага, а цяпер на 2. А цяпер зноў на одну. ау! Яшчэ раз на 2. Яшчэ раз на одну. Алі, ап! Ой, Феечка, хутчэй думайце, бо я зараз звалюся. Ой, А у мяне ёсць адказ. фух, ну нарэшце. Хоть на 2, хоть на одной лапе вага топы не зменится. Так і ёсць. Правильно, Феечка, віншую. Ви пройшли наш квест до конца. А я была не одна. Мне дзяўчынкі і хлопчыкі дапамагалі. Дзякуй. Нам десятки. Дзясяткі, усе малайцы. Тому зараз ад нас абяцаны прыз-сюрпрыз. Мультфільм. Глядзім. Ну, яшчэ раз на развітанне павіншуем усіх настаўнікаў з іх святам. Як дамаўляліся, абавязкова 3-4. Усіх віншуем. І вітаем Шчасця, радасці жадаем. До побачення, сябры. добранач. І чароўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.